Dobar dan svima. Danas dobrodošli u novu epizodu Znanosti u 5. Danas je na redu epizoda 5 za djecu, a naslov je Kako je nastala Zemlja. Dobar dan, draga djeco, nadam se da ste se spojili i da lijepo provodite dane, iako su možda mrvicu izgledaju tužno, ali bit će boljih dana. Dakle, danas ću vam ispričat kako je nastala Zemlja, ali prije toga ćemo samo malo se dotaknuti kako je nastao svemir, kako je nastalo sunce i onda ćemo ispričati kako je nastala Zemlja, a onda i kako je nastao život na Zemlji isto tako. Dakle, prvo je pitanje kako je nastao cijeli svemir. Jer neko možda od vas zna kako je nastao svemir. Ali možda neko misli da zna, ali najiskreniji odgovor na pitanje kako je nastao cijeli svemir je niko ne zna. I stvarno niko ne zna. Ali kako mi mislimo i razmišljamo o pitanjima na koje ne znamo odgovor, na koje niko ne zna odgovor, jer to znači da nikad nećemo saznati. Ovako mi to razmišljamo. Dakle, kako mi razmišljamo o pitanjima na koje ne znamo odgovor? A znate kako? Mi najprije pogledamo što znamo i pogledamo svemir kako izgleda oko nas. I onda gledamo kako izgledaju planete, kako izgledaju zvijezde, kako izgledaju galaksije, kako izgledaju ljudi, kako izgledaju životinje, kako izgleda sve oko nas. I onda probamo zamisliti što se dogodilo malo prije, što se dogodilo malo prije, što se dogodilo malo prije. I tako probamo zamisliti i razmisliti o tome što se dogodilo na samom početku svemira. I kad smo tako razmišljali, onda smo došli do sljedećeg zaključka. Došli smo do zaključka da je svemir vrlo vjerojatno nastao u ogromnoj eksploziji. To je bila najveća eksplozija ikad napravljena. A ta ogromna eksplozija naziva se Veliki prasak. I tako je nastao svemir. U velikom prasku. U ogromnoj eksploziji. A kad se to dogodilo, dakle, kad je to bilo? Kad se dogodio veliki prasak? Je li to bilo, na primjer, prije 100 godina? Šta vi mislite? Nije bilo ima, šta je bilo ima 100 godina? Šta se dogodilo prije 100 godina? Pa rodili su se vaša baka i djed. A oni su se rodili otprilike prije 100 godina. Pa dobro, je li svemir nastao prije 5000 godina? Šta vi mislite? Nije. Prije 5000 godina su napravljene piramide. Tad su živjeli Egipćani i oni su napravili piramide. Je li onda svemir nastao prije 200.000 godina? Šta vi mislite? Šta se dogodilo prije 200.000 godina? Znate šta se dogodilo? Pojavili su se prvi ljudi prije 200.000 godina. Svemir je još stariji od toga. Pa je li onda svemir star 100 milijuna godina? Šta vi mislite? Nije. A šta se dogodilo prije 100 milijuna godina? Znate šta se dogodilo? Ko je živio prije 100 milijuna godina? Dinosauri su živjeli prije 100 milijuna godina. Svemir je još stariji od toga. Pa je li svemir onda star 5 milijardi godina? Šta vi mislite? Nije. Znate šta se tada stvorilo? Tada je se stvorilo sunce, a svemir je stariji još od toga. Svemir je stariji od sunca. Svemir je stariji, sad slušajte pažljivo, sad ovo zapamtite. Svemir je star 14 milijardi godina. To vam je broj. 14 ima 3, 6, 9, 0 godina. 14 milijardi godina. Dakle, prije 14 milijardi godina stvorio se svemir u velikom prasku. A sad prvo pitanje, kako je nastalo sunce? Šta vi mislite, kako je nastalo sunce? Ja sam vam rekao kad je otprilike nastalo sunce, ali kako je? Prije otprilike 4,5 ili 5 milijardi godina, ali kako? Da bi to prvo odgovorili, kako je nastalo sunce, jer se vi sjećate, sunce vam je jedna zvijezda. Sunce je obična, mala, žuta zvijezda.
Ovo su različite zvijezde koje imamo u svemiru. I svemiru ima jako puno zvijezda. One vam izgledaju okruglo, nisu zvijezde, znate ono kako ste vi nekad mislili da zvijezde izgledaju da imaju krakove. Zvijezde su okrugle. Ali ima velikih zvijezda, imate zvijezda koji su crveni super divovi. Ogromne su, onda imate žutih velikih zvijezda, plavih ogromnih zvijezda. A sunce, ovdje je sunce, vidite, to je jedna mala, obična, žuta zvijezda. Ima i manjih zvijezda nego što je sunce, ali ima puno većih zvijezda nego što je sunce. I kako je sunce nastalo? Jer se sjećate i zadnjih puta, ako ste slučajno pratili predavanje, ako niste, ja ću vas samo podsjetiti na to, da je sve što vidite oko nas, apsolutno sve, napravljeno od malih kuglica različitih boja koji se zovu atomi. A kako su... Sve je napravljeno od atoma. Recimo, ovaj zid je napravljen od atoma. Ovaj moj daljinski je napravljen od ovih malih kuglica atoma. Ovaj prozor je napravljen od atoma. Moj kompjuter je napravljen od atoma. Ovaj pod je napravljen od atoma. Sve je napravljeno od atoma. Čak ste i vi napravljeni od atoma i ja sam napravljen od atoma. I sve je napravljeno od tih malih kuglica, tih malih atoma. Sad, vi se sigurno pitate, pa dobro, kako su nastali ti atomi onda? Znate gdje su nastali prvi atomi? Prvi atomi su nastali tamo gdje je nastao svemir, a to je veliki prasak. I prvi atomi su nastali u velikom prasku. A šta se onda događalo s tim prvim atomima? Ti prvi atomi su vam bili u obliku zvijezdane prašine u ovakvom jednom dijelu neba i onda iz tih prvih atoma su nastale prve zvijezde. A kako? Tako što su te prve zvijezde, ovi atomi, ova zvijezdana prašina se skupljala i kad se skupila dovoljno zapalila se i nastale su prve zvijezde. A i te prve zvijezde su bile ogromne, one su bile puno veće nego što je sunce naše. I šta se onda dogodilo s tim zvijezdama? Ako se sjećate zadnji put, ako ste pratili, ja sam vam ispričao kako zvijezde mogu završiti svoj život. Zvijezde mogu završiti svoj život na 3 različite načina. Jedno je da eksplodiraju i kad eksplodiraju svu tu prašinu vrate nazad u svemir. Drugo je da se mogu pretvoriti u crnu rupu, a treće je da se mogu ugasiti i postati bijeli patuljak. Te prve velike, ogromne zvijezde, one su eksplodirale. I one su, kad su eksplodirale, onda su svu tu zvijezdanu prašinu vratili nazad u svemir, stvorili su one druge male kuglice, one atome, se sjećate, i stvorili su puno tih drugih atoma. A onda su nastale druge zvijezde, i onda su te druge zvijezde skupile te atome i ponovo su gorile neko vrijeme, a onda su i te druge zvijezde eksplodirale i opet su vratile svoju prašinu nazad u svemir, a onda se iz te prašine, iz treće generacije zvijezda koje su eksplodirale, stvorilo se sunce. I sunce kad se stvorilo, ovako je izgledalo na početku. Rodila se zvijezda, naše sunce. I sunce je gorilo neko vrijeme, ali sad gledajte šta se dogodilo. Vidite ovo oko sunca. I dalje je bilo svemirske prašine oko sunca. I šta se onda dogodilo? Dakle, ovo je naše sunce koje se rodilo. Kako je onda nastala zemlja? Zemlja je nastala tako što se ovdje je bilo sunce, a ovdje je bila još prašine, zvijezdane prašine oko sunca, ali ta zvijezdana prašina to su bili drugi atomi i iz te prašine na nekoliko mjesta stvorile su se malo više te prašine i onda su se stvorile različiti planeti. Recimo, na jednom mjestu se stvorila Zemlja, na drugom mjestu se stvorio Mars, na trećem mjestu se stvorio Jupiter, a onda se recimo stvorio još jedan planet koji se zvao Vesta. I taj planet se rasprsnuo i od njega su nastali mali kamenčići ili meteori. I nakon nekog vremena oko Sunca su se stvorili svi naši planeti. Stvorio se Merkur,
Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. A onda su bila i dva planeta koja su se rasprsnula i od tih planeta je nastalo jako puno kamenčića. Jedan između Marsa i Jupitera, a drugi je skroz na kraju sunčevog sustava. I tako su se stvorili planeti i tako se stvorila Zemlja. A kad se Zemlja stvorila, odmah na početku je bila jako vruća. I bila je sastavljena od lave i rastopljenih kamenja i bila je vruća i na njoj niko nije mogao živjeti kad se tek stvorila. Ali šta se onda s njom događalo? Onda se malo pomalo se hladila. A onda se dogodilo nešto spektakularno. A šta je to bilo? Jedan drugi planet, malo manji od Zemlje, je udario u Zemlju i onda je odlomio komad Zemlje i od tog odlomljenog komada Zemlje nastao je Mjesec. I Mjesec je dakle nastao tako što je jedan drugi planet udario u Zemlju, odlomio komad Zemlje i napravio Mjesec. I sada Mjesec kruži oko Zemlje. A šta se onda nakon toga događalo? Na Zemlju su padali kometi i meteori i ti kometi i meteori na početku nije bilo života na Zemlji, nikog nisu mogli ubiti zato što nikog nije ni bilo. Ali ono što su oni radili, oni su donijeli vodu na Zemlju. I malo pomalo ta voda se skupljala i napravila mora i oceane na Zemlji. I na početku je bilo puno mora i oceana na Zemlji jer je tu vodu sva donijeli su komete i meteori. Ali šta se onda dogodilo? Onda se dogodilo da se cijela Zemlja zamrznula. I smrznula se skroz. I cijela Zemlja je bila led. I nije bilo ništa osim leda na Zemlji. Nije bilo ništa. Zamislite kako je tada bilo hladno na Zemlji. I to se nekoliko puta, a onda šta bi se dogodilo? Onda bi iz Zemlje počeli bi vulkani izlaziti, onda bi se Zemlja ponovo rastopila, ponovo bi bila oceani i mora na Zemlji, a onda bi se ponovo zamrznila, pa se ponovno topila, pa ponovo zamrznila i ponovo topila. I tako se to događalo nekoliko puta kako je vrijeme odmicalo. Zemlja je bila nekoliko puta zamrznuta ko kugla od snijega. Ko da imate onu kuglu od snijega kad se grudate, tako je izgledala Zemlja. A sada kako su nastali kontinenti? Jer znate što su to kontinenti? Kontinenti su Zemlja. Tamo na Zemlji postoje mora i oceani i postoje kontinenti. I ti kontinenti se zovu na sljedeći način, vi to sigurno znate. Ovaj se zove Europa i mi živimo u Europi. Ovaj se ovdje zove Azija, tamo žive na primjer Kinezi. Ovaj se zove Afrika, tamo žive deve, tigrovi, lavovi i razni ljudi isto tako. Ovaj se zove Australija. Ko živi u Australiji? U Australiji žive na primjer klokani. Ovaj se zove Sjeverna Amerika, na njemu žive Amerikanci. Ovdje, ovo je Južna Amerika, tamo isto žive Amerikanci, samo su oni se zovu Južni Amerikanci. Tamo recimo Brazil je u Južnoj Americi, a zadnji kontinent, 7. kontinent se zove Antarktik. I tamo niko ne živi osim, zato što je jako hladno, osim nekih ljudi koji rade razna istraživanja. Tamo je uvijek hladno, uvijek je snijeg i niko ne može živjeti osim ljudi koji rade neka istraživanja. I sad se mi pitamo kako su nastali ovi kontinenti. Jesu li oni uvijek bili ovakvi kontinenti ili je to bilo malo drugačije? I u biti je bilo drugačije. Kad je nastajala Zemlja, svi kontinenti su bili jedan kontinent, svi zajedno su bili. A gledajte kako vi to sami možete zaključiti. Pogledajte. Vidite kako Afrika ovdje izgleda. Vidite ovdje. A vidite kako izgleda Južna Amerika. Jer tako kad bi Južnu Ameriku doveli ovdje, da bi ona točno stala u Afriku. Ko da su bili nekad zajedno. I stvarno je bilo tako. Oni su nekad bili zajedno jedan kontinent koji se zvao Pangea.
I ovako je izgledao taj kontinent. Vidite, on je bio, sve je zajedno bilo. A šta se onda događalo? I to je sve zajedno plutalo na oceanima. I šta se onda dogodilo? Dogodilo se da je taj jedan kontinent malo po malo, vidite, malo po malo se počelo razdvajati i onda nakon nekog vremena se malo više razdvojilo, pa se onda još više razdvojilo, pa kako je vrijeme odmicalo, to se još više razdvojilo. I vidite sve kako su Afrika i Južna Amerika, kako su se razdvojile jedno od drugih, a onda se još više razdvojilo i danas smo, ovako izgledaju kontinenti danas. Oni su se skroz razdvojili, ovo je Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Afrika, Europa, Azija i Antarktika. A ja ću vam sad pokazati kako je to izgledalo preko više slika, vidite. Ovako je to bilo na početku, onda se malo počelo razdvajati, pa se još počelo razdvajati, onda još i još. Pogledajte kako ovako izgledalo, onda se još više počelo razdvajati. Ovako je izgledalo prije 50 milijuna godina, ovako je bilo kad je bilo 14 milijuna godina, a ovako to izgleda danas. Ovo su ti kontinenti, a ovako to izgleda danas. Ali sad se vi pitate, dobro, a hoće li se to nastaviti razdvajati? A kako je Zemlja okrugla, ako se bude razdvajalo, onda se možda ponovo sastavi s druge strane. I u biti tako nešto će se i dogoditi. Zemlja će se, kontinenti će se razdvajati i dalje, i onda će Afrika će odlaziti od Južne Amerike dalje, a onda će nakon nekog vremena se sve to zajedno sastaviti u ponovno jedan kontinent. I za 250 milijuna godina od danas ponovo će se sve to zajedno sastaviti praktički u jedan kontinent. Još će biti samo Antarktika i Australija će biti malo odvojene, ali nakon nekog vremena i one će se sastaviti u jedan kontinent. I mi ćemo svi zajedno biti ponovo jedan kontinent. Naravno, mi to nećemo doživjeti, ali naša djeca jednog dana, možda to i dožive. Ne naša djeca, nego njihova djeca, jednog dana možda tako nešto i dožive. A sada, kako je nastao život? Mi danas znamo, kad pogledamo oko sebe, ima puno različitih živih bića. Imamo ljude, imamo životinje, imamo i biljke, imamo i gljive, imamo i puno različitih oblika života. I mi onda smo gledali i promatrali kako su povezani ti životi, biljke, životinje i tako dalje. I znate šta smo onda zaključili? Mi smo zaključili da prije puno godina, kad je nastala Zemlja, vrlo malo nakon što je nastala Zemlja, stvorile su se prva živa bića. I prva živa bića su bile male sićušne bakterije. A onda šta se dogodilo? Nakon te su se bakterije počele razmnožavati i nakon nekog vremena jedna bakterija pojela drugu bakteriju i onda je u toj drugoj bakteriji u sredini se ova velika koja je pojela u maloj nastavila živjeti, a ova mala je isto tako nastavila živjeti unutar te velike bakterije. I nastali su prve stanice, to su mali sićušni organizmi, male životinjice, a onda su nastale malo veće, pa malo veće, pa malo veće i malo veće. I tako kako je vrijeme odmicalo, tako su nastajale sve veće i veće životinje. A onda se dogodila jedna čudesna stvar. Oni su vjerojatno nastali u oceanima i morima. A sjećate se, sve zajedno je bio jedan kontinent. Ali onda se jedan dan dogodilo da te životinje koje su bile vrlo slične ribama, jednog dana jedna od njih je izašla na kopno. Izgleda, znate kako je to bilo? Ova jedna je bila znatiželjna, oni su dosta plivale po moru, a jedna je bila znatiželjna, ovako digla glavu iznad mora i vidjela, tamo je kopno, idem ja vidi šta je tamo. I vjerojatno su i mama i tata govorila, nemoj, ko zna šta će ti se dogoditi, ali ova je riba bila super znatiželjna i ona rekla, idem ja pa nema veze, neće mi se ništa dogoditi. I otišla je i izašla na kopno
I onda vidjela, pa dobro, mogu ja tamo malo i provesti vremena. Pa se vratila u more, pa je ponovo izašla na kopno, pa se vratila i ponovo izašla i tako dalje. I onda su se od peraja te ribe napravile ruke. I od drugih peraja su se malo pomalo, ona je imala svoju djecu, pa drugu djecu, pa drugu djecu, pa drugu djecu, drugu djecu i tako dalje. I malo pomalo od njihovih peraja su se razvile ruke i noge. I onda šta se onda dogodilo? Onda se neke od ovih koji su izašli na kopno i nastale su od njih kopnene životinje, su se vratile u more. A znate koje su to? To su dupini i kitovi. To su životinje koje su bile izašle na kopno, pa su se ponovo vratili u more. I mi smo tako, promatrajući kako su te životinje se razvijale, napravili nešto što se zove stablo života. Stablo života smo mi, ljudi, zaključili, znate ono kako kažu, skužili, kako su se životinje razvijale i kako su povezane jedne sa drugima. Recimo, i mi smo razvili stablo života, ovako izgleda jedno stablo života, u kojoj smo, na primjer, zaključili da su koale i klokani rođaci. Zato što su vrlo slični. Onda smo zaključili, na primjer, da su slonovi i mravojedi rođaci. Vidite, ovdje su slonovi i mravojedi blizu jedan drugoga, a oni su vrlo bliski rođaci. Onda smo zaključili da su krokodili i dinosauri rođaci, jer su i oni malo se razlikuju jedan od drugih. Onda smo zaključili da su razne ribe rođaci, pa da su razni rakovi rođaci, pa da su razne biljke rođaci. Onda smo zaključili da su, recimo, medvjedi i lavovi rođaci. Ili da su kon i nosorog rođaci. Vrlo slično izgledaju. A onda smo zaključili da su mi i majmuni, da smo isto rođaci. Zato što vrlo slično izgledamo. I mi smo nekad imali zajedničke rođake. Ali o tome ću vam pričati u sljedećoj epizodi. Kako su nastali ljudi, to ću vam pričati. Ali vidite ovo. Ovo se zove stablo života i tome nas je naučila evolucija. Evolucija nas je naučila kako izgleda to stablo života i kako su nastali pojedine životinje, biljke i sve ostalo. A pogledajte kako izgleda ovo. Ovo su životinje koje žive danas. Ovo su životinje, a ovo su biljke koje žive danas. Ove ostale su nekad živjele i malo pomalo su izumrle, većina tih životinja i biljaka. A ovo su životinje i biljke koje žive danas, ove na kraju. A pogledajte gdje smo mi. Ovdje. Ljudi su samo jedna od životinja ili biljaka koje žive danas. Nismo mi ništa specijalno, mi smo samo jedna od životinja i biljaka koje žive danas. A onda se dogodilo, u povijesti nekoliko puta se nešto strašno dogodilo. Dogodilo se to da je skoro su sva živa bića na zemlji umrla. Zadnji put kad se to dogodilo je bilo kad su umrli dinosauri. A sad gledajte kako se to dogodilo. Prije 60 milijuna godina otprilike na zemlju je pao ogromni meteor. Taj meteor je bio toliko velik da kad je pao, a pao je negdje tamo kraj Meksika, pao je i tako je to bilo strašno da je kad je pao da je digao toliko prašine u nebo, da je ta prašina, kad se digla, je zaklonila sunce i 2 godine se sunce nije vidjelo. Uopće nije se vidjelo sunce, bilo je mračno. 2 godine je bilo praktički mrak na cijeloj zemlji. Jer je bilo toliko prašine da sunčeve zrake nisu mogle proći kroz tu prašinu. A zato što nije bilo sunca, onda je bilo jako hladno. A kako je bilo jako hladno, onda su dinosauri nisu imali što jest i malo pomalo su svi dinosauri umrli. Ali dobro je da su dinosauri umrli. A znate zašto? Jer da nisu umrli, oni su bili puno veći od nas. Oni bi nas praktički pojeli. Mi smo se kasnije pojavili, ali kad smo se mi pojavili, da su tada bili dinosauri, ti dinosauri bi nas praktički pojeli i mi ne bi uopće mogli živjeti. Zato nije ni loše da su dinosauri umrli.
Ali znate što je zanimljivo? Nisu svi dinosauri umrli. Ostali su neki. A znate koji? Ostale su ptice. Vidite, ovako su izgledali dinosauri. Bilo je veliki, bilo malo manji, bilo malo manji, bilo malo manji, a bilo i mali koji su izgledali vrlo slične pticama. Ti dinosauri su preživjeli. Oni nisu svi umrli i od njih su malo pomalo nastale današnje ptice. I današnje ptice su dinosauri. Mali dinosauri. A znate ko je još dinosaur? I kokoš. Naravno, nije to ovako skroz izgledalo, ali danas su koke. Vaše koke su isto mali dinosauri. I kad jedete sutra kokošu juhu ili jedete koku, znate da jedete male dinosaure. A one su dosta ukusne za one koji vole koke. E sad, sjećate se ovog stabla života. Sjećate se da su lavovi i medvjedi rođaci. Sjećate se da su slonovi i nosorozi rođaci. Da su konji i nosorozi. Da su slonovi i deve isto tako rođaci. Da su recimo neke biljke rođaci. Da je, ne znam, mrkva je rođak sa suncokretom. I tako dalje, i tako dalje. Da su recimo nojevi i patke da su rođaci. Nojevi i patke da su rođaci. Da su pingvini i orlovi isto tako rođaci. Da smo mi i majmuni isto tako rođaci. U biti, i ovo je zaključak, ovo zapamtite, mi smo rođaci sa svim životinjama i sa svim biljkama na zemlji. I mi se svi zajedno zovemo zemljani. Mi smo jedna rasa živih bića koja je nastala na zemlji prije otprilike 3,5 do 4 milijarde godina, vrlo brzo nakon što se stvorilo sunce i zemlja, što su nastali. I nakon toga su nastala prva živa bića na zemlji i malo pomalo su se razmnožavala, razvijala i sada danas ih ima jako različitih, ali mi ljudi smo samo jedna različita, mrvicu različiti od svih životinja i svih biljaka na zemlji i svi smo mi rođaci. I to zapamtite. A u sljedećoj epizodi Znanost u 5 ćemo odgovoriti na pitanje kako su nastali ljudi i ta epizoda je za 7 dana u petak u 17 sati. Hvala vam na pažnji, a sada ćemo pogledati ima li pitanja pa ćemo odgovoriti na neka od pitanja koja ste postavili u tekstu ispita. Hvala. Dakle, vidjet ćemo ima li pitanja. Samo da se pojavi, dobro. Dobro. Dakle, Mirna, pozdrav od Ivana, 12. On jedva čeka da dođete u Zadar. Njegov razred se raduje vašem dolasku. Hvala, Ivane, pozdrav od mene. I ja se isto tako radujem kad prođe ovaj virus i kad se ponovo vratimo našim normalnim poslovima, normalnim životima, onda ću se ja sigurno posjetiti Zadar i onda se vidimo kad dođem u razred. A kolika je mogućnost da se jednog dana iz kosti dinosaura napravi novi dinosaur? Pa nećemo mi napraviti novog dinosaura iz kostiju dinosaura, nego, znaš što je zanimljivo? Od atoma koji su bili u dinosauru, koji su se, nakon neki od tih atoma su se raspršili po cijelom svijetu, kasnije kad su ti atomi padali u neke druge oblike i u druge životinje i biljke, oni su završili u nekim drugim dinosaurima, to su recimo pticama. I danas u pticama, a čak i u tebi, Ivane, ima atoma koji su nekad bili u nekima od dinosaura. Jer su se svi ti atomi pomiješali, ali sigurno u tebi, u tvojim atomima, u tvom tijelu ima atoma od dinosaura. Bartol pita, je li svemir beskonačan? Bartole, vidi, to ne znamo. To je zanimljivo pitanje, ne znamo. Mi znamo koliki je ovaj svemir kojeg mi vidimo. I znaš koliki je. On je velik, sad slušaj me pažljivo, to je ovakav broj, ima 1 i 26 nula metara. Toliko je velik. To ti je u biti oko 100.000 milijardi kilometara. To je ogroman svemir.
A koliki je van toga, to niko ne zna. I to možda nikad nećemo znati. Možda je stvarno beskonačan, a možda i nije. A to ti je odlično pitanje. Hoće li se zemlja opet sudariti? Zemlja se uvijek sudara, ali s malim kamenčićima. I ti mali kamenčići, ovoliko veliki, vidi Nola, ovako veliki, mali, oni ti upadaju u zemljinu atmosferu i onda u ovoj zemljinoj atmosferi izgore. Uopće ne dođu do zemlje. I to mi vidimo navečer, vidimo kao trag neki na nebu, pa mislimo da su to zvijezde padalice. A to su mali kamenčići s kojima se zemlja sudara. Da se zemlja sudari s velikim kamenom, tu bi bilo problema. Ali zemlja se vrlo vjerojatno neće sudari sa velikim kamenjima, zato što se već sudarila prije, davno, kad nije uopće bilo ljudi na zemlji. Tad se sudarila s tim velikim kamenjima, a sada nema tih velikih kamenja i vrlo se vjerojatno neće s njima sudariti i nemoj se ništa bojati, neće biti više problema takvog tipa. Pita Antonella, di su zmajevi u cijeloj toj priči? Zmajevi su bili, neki su bili izgledali su kao dinosauri. I onda su, nažalost, umrli kad su umrli i ostali dinosauri. I sad nema više takvih zmajeva. Ima nekih životinja, ima recimo u Aziji, tako dalje, koji slično izgledaju kroz zmajevi, mali su, ovako su mali, ali nema onih zmajeva koji rigaju vatru, takvih nema. To ima samo u filmovima i u pričama, ali to nema u stvarnosti zmajeva. Zmajevi u biti u stvarnosti ne postoje. Atea pita postoje li paralelni svemiri. Atea, to ti je odlično pitanje, vidi. O tome ćemo pričati u jednom drugom seriji predavanja koji bude imao. Ja ću imati jedno cijelo predavanje o paralelnim svemirima, o mogućim paralelnim svemirima. Ukratko, postoji raznih ideja da možda zaista postoje paralelni svemiri. Da ih ima čak i beskonačno mnogo. Neki od njih su udaljeni od nas manje od 1 milimetra, a mi s njima ne možemo komunicirati. Je li to točno ili nije, ne znamo. Možda čak nikad nećemo ni uspjeti saznati. Ali je zanimljiva hipoteza, to se zove hipoteza znanosti, i zanimljivo pitanje. Ja ću jedan dan napraviti cijelo predavanje o tome, pa prati ove serije predavanja. Jedan dan ćemo pričati o tim raznim mogućim paralelnim svemirima. Koja je mogućnost da oni zaista postoje? Za sada, kako nismo pronašli niti jednog, mi za sada mislimo da oni ne postoje. Ali, ko to zna? Možda se baš ti budeš bavila time i jednog dana ti možda zaista i pronađeš tako nešto. Lovre, zašto su se kontinenti počeli razdvajati? Zato što kontinenti, oni plutaju na lavi. Ko da plutaju nisu na moru, ali ko da na moru plutaju. Sad zamisli ti možeš zamisliti ljeti kad si ti na moru, na madracu sa svojim, prijateljima i rođacima. Sad ti na jednom madracu, a na drugom madracu. I sad vi ovako plutate, ovako se mičete. Teško je vama stati na jednom mjestu, nije to baš tako lako. Ako se ovako opustite, počet ćete se ovako razdvajati i plutati. Tako i kontinenti. Oni plutaju i onda kako plutaju na ogromnoj lavi i tako dalje, onda se oni malo ovako pomiču. I znaš što se dogodi kad se ta dva kontinenta, ovako, kad se dotaknu malo, onda nastanu potresi. I onaj neki dan potres koji se dogodio, koji je bio u Zagrebu, on nije samo zbog kontinenta, ali recimo kad se dva kontinenta ovako malo pomognu, onda budu ogromni potresi. Mi se nadamo da se to nikad neće dogoditi, jer to bi bilo stvarno veliki problem da se tako nešto dogodi. Ali kad se ti kontinenti primiču, kad se dotaknu, onda budu potresi. Ali kad se ovako razdvajaju, onda i neće biti tako potresi. Siniša, za vašeg sina, kako su nastale bakterije? Vidiš, to je super dobro pitanje. Dakle, to je pitanje kako su bakterije bile prve na početku. Pitanje je kako su one nastale. To ne znamo. I to je jedno od najzanimljivijih pitanja moderne znanosti. Kako je nastao život na Zemlji? Mi to ne znamo. Mi mislimo, imamo razne teorije. Jedna od njih je da je recimo život nastao ispod mora, gdje postoje vulkani koji izbacuju lavu i tamo ima raznih kemikalija od kojih je možda nastao život. Druga ideja je da je recimo život došao iz svemira, da je nastao na Marsu pa je došao s Marsa. A treća ideja je da je nastao negdje drugi u svemiru, da je došao iz svemira. I da su te prve bakterije, te prvi elementi života nastali negdje u svemiru. Mi to ne znamo. I to recimo za mene je jedno od najzanimljivijih pitanja ikad. Kako je neživa materija? Kako su neživi atomi? Atomi nisu živi, ali od njih se sastoje
sva živa bića, i te prva živa bića su nastajale od tih prvih od atoma, kako su ti atomi se spojili i oživili odjedan. Mi znamo da se to dogodilo slučajno i da tu nema nikakve misterije, nije to niko napravio. Ali kako se to dogodilo, mi još ne znamo. I zato ja ovo volim pričati djeci, jer djeco, vi ćete jednog dana možda to saznati. Ja vas molim da saznate dok ja sam živ, jer ja bih volio saznati točno kako se to dogodilo. Jer ako to saznamo, mi možda saznamo kolika je vjerojatnost da postoji život negdje drugdje, na nekoj drugoj planeti i tako dalje. O tome ću vam isto tako pričati jednog dana. Je li postoji život na nekim drugim planetima i možda mi možemo pronaći takav život. Judita. Kaže Judita, zašto se kontinenti ne razdvajaju? Judita, razdvajaju se i sada. Nego to je tako sporo, da mi to skoro i ne vidimo. Ali vidimo, kad smo mjerili kako se razdvajaju, ja ne znam je li možda recimo da svake godine se razdvoje za 1 centimetar. Za 1 centimetar se ovako razdvoje kontinenti. A kako su kontinenti ogromni, onda mi to skoro ne primjećujemo. Ali smo u zadnje vrijeme počeli imati precizne instrumente za mjerenje, pa smo čak primijetili. I kontinenti se danas razdvajaju, a onda će se pomicati i onda će se nakon nekog vremena u biti spojiti ponovo u jedan kontinent. Interstellar je najljepši film Ivana Roka, pa pitaju da li ga vi volite. Da, volim ja Interstellar, a inače volim takve filme. Ja sam čak, a vi šta je Ivana Roko, ja sam nedavno bio na večeri sa jednim znanstvenikom koji je napisao taj Interstellar, koji je bio glavni znanstvenik za Interstellar. On se zove Kip Thorne i večerali smo jedan put zajedno, jako izuzetno zanimljiv čovjek. I kaže da radi na novom filmu, samo ona nije smio reći na kojem. Pa ako bude radio i napravio se, ja se nadam će biti tako dobar kao Interstellar. Da li se energija može stvoriti iz ničega? Tončica, to je jako dobro pitanje. Ne može se stvoriti energija iz ničega, ali energija ima razne oblike, ima pozitivne i negativne energije. Tako da se iz ničega može stvoriti pozitivna i negativna energija. I onda tako izgleda nastao i naš svemir. Jer mi kad u našem svemiru zbrojimo koliko ima energije, tada skužimo da ima onoliko koliko ima pozitivne energije u materiji, toliko ima negativne energije u gravitacijskoj sili. I kad se to zbroji, dobijete nulu. Da sve zajedno ima nula energije. Dakle, može se stvoriti pozitivna i negativna energija iz nule, a ne može se stvoriti samo pozitivna. Jer to bi bilo protivno zakonu o čuvanju energije, koji kaže da se energija ne može stvoriti niti nestati, nego se samo može pretvarati iz jednog oblika u drugi. Je li postoji više svemira? Na to sam malo prije odgovorio vezano za paralelne svemire. Dakle, ukratko, postoji raznih ideja da postoji više svemira, da postoji čak i beskonačno mnogo paralelnih svemira. A nažalost te ideje još ne možemo testirati, ali su vrlo jako zanimljive, one su intelektualno jako zanimljive, ali ih mi ne smatramo za znanstvene ideje, zato što se ne mogu testirati. A ako vi kažete neku ideju, a nemate ideju kako ćete testirati, onda vam mi na neki način ne vjerujemo, to jest mi te ideje ne uzimamo toliko za ozbiljno, a su intelektualno zanimljive toliko da ću ja čak i napraviti jedno predavanje o tim paralelnim svemirima. Pa gledajte, pratite, pa ćemo cijelo jedno predavanje imati o tome. Ima li na Plutonu života? Greta pita. Greta, odgovor kratak ti je da ne znamo. Šta mi mislimo? Mi mislimo da nema, zato što je Pluton daleko od Sunca i tamo je jako, jako hladno. I nama je teško zamisliti da na Plutonu može biti života. Ali kako nismo provjerili, ne možemo mi reći da nema, ali mislimo da nema. A Grgo interesira kako je nastao zrak za disanje. Grga, to ti je super dobro pitanje. Luna, ako će se kontinenti opet spojiti, hoće li nastati opet potres i koliko jak? Potresa će uvijek biti i bit će među njima jakih. Mi se uvijek nadamo da neće biti toliko jakih da će nam naškoditi. Ovaj u Zagrebu je bio dosta jak nedavno i ti su rijetki i to se vrlo, vrlo rijetko događa da će biti da ima tako jakih potresa. A bit će i jakih u budućnosti, samo vjerojatno se ti kontinenti, to neće biti tako skoro, tako da se ništa nemoj bojati. Ali kad se budu spajali, bit će potresa. Grgo interesira kako je nastao zrak za disanje na Zemlji. Grgo, to ti je super zanimljivo pitanje, zato što gledaj, dakle, zrak za disanje je u našoj atmosferi. I to se zove atmosfera.
Prva atmosfera koja je nastala bila je atmosfera od plinova, vodika i helija, koja nije bila pogodna za disanje. I nismo uopće, da je tada postojao život, uopće ne bi mi mogli postojati jer nama treba zrak za disanje. Dakle, tada prva atmosfera nije uopće bila pogodna za život, a na sreću tada nije bilo ni života. Sad, kad je nastala ova naša atmosfera, ona je nastala nakon nekog vremena, jer su se u oceanu najprije stvorile prve molekule života, prvi oblici života, i onda je nastala takozvana fotosinteza, i kroz tu fotosintezu se počeo proizvoditi kisik, koji je kasnije, nakon nekog vremena, završio u atmosferi, i tako je nastao kisik i dušik, tako je nastao zrak za disanje. Taj zrak su proizvele prve životinje koje su bile na zemlji, sićušne male životinje, ali bilo ih je toliko puno da su proizveli ogromne količine kisika koji je kasnije završio u našoj atmosferi. I zahvaljujući tome, prije jedno 450 miliona godina, dogodilo se nešto, bilo je toliko puno kisika u našoj atmosferi i onda su se odjedanput razvili izuzetno različitih živih bića. To se naziva prekambrijska eksplozija. To je jedan period u povijesti svemira, to je povijesti Zemlje, kad su se ogromne brojevi različitih živih vrsta na Zemlji pojavio i ogroman broj drugih bića. I tada je praktički su nastala najveći broj višestaničnih organizama na Zemlji. Leo, kad će se spojiti kontinenti, koliko jak će potres biti, to će biti za dugo, kasnije puno u budućnosti. Neće ti se to, dušo moja, dogoditi brzo i nemoj se bojati toga. Ti potresi neće se tako dogoditi, zato što se sada kontinenti u biti razdvajaju, oni će se spajati kasnije. I kad to bude, mi ćemo onda se naučiti i navikniti, onda će naše zgrade biti tako dobre da neće uopće padati ništa od tih potresa. Tako da se nemoj, dušo, bojati potresa. Neće ti zbog tih kontinenta biti jakih. Toliko, bit će jakih potresa, ali neće biti oni koji će nama naškoditi. Ne boj se. Nola, hoće li opet biti ledeno doba na Zemlji? Dušo moja, vjerojatno hoće. Ali kad ne znamo. Neće sigurno biti za nekoliko godina, desetljeća, stoljeća, to ti nećeš isto tako doživjeti. Ali jednog dana možda i vrlo vjerojatno hoće, jer su bili prije u prošlosti i vrlo vjerojatno će biti u budućnosti ledenih doba. A Šimone, kako je nastala gravitacija? Dušo moja, to ti je isto pitanje, ako odgovor ne znamo. I niko to ne zna. A zašto? To je komplicirano pitanje i ne znamo kako je nastala gravitacija, ali ono što se ja nadam da ćeš ti jednog dana saznati. A šta je to gravitacija? Gravitacija je jedna sila koja sve živo privlači. I recimo, kad ja stojim ovdje sada na Zemlji, ja stojim na Zemlji zato što me gravitacijom privlači cijeli planet. Privlači i mene i tebe isto tako. I ako ja hoću skočiti, ja idem skočiti. Zemljani ne da, vrati me nazad. Zato što me gravitacija privlači prema dolje. Zato me vrati nazad. I ta gravitacija, ona je nastala kad je nastao cijeli svemir u velikom prasku, ali kako je nastala i šta je to gravitacija, mi to točno ne znamo. I ja se nadam da ćeš ti to saznat, jer ako budeš dobar učenik i budeš volio raditi znanost, ti jednog dana možda budeš znanstvenik i možda ti saznaš šta je to gravitacija točno. Ok, ova ostala pitanja nisam vidio, su mi pobjegla. Neko je pitao od vas kako je nastao svemir. Isto odgovor je ne znamo kako je nastao svemir. Šta je bilo prije samog svemira, to ne znamo. Jer znate kako mi odgovaramo na to pitanje? Mi kažemo, kad je nastao svemir u velikom prasku, nastalo je i vrijeme. A onda pitat šta je bilo prije toga, možda čak i nema smisla, jer je tada vrijeme nastalo, nije bilo prije toga. To je kao da vi zamislite Zemlju, gore je sjeverni pol. I sad vi pitate što je sjevernije od sjevernog pola, a nema iznad sjevernog pola sjevernije. To je kraj. Isto tako je vrijeme je počelo kad je nastao svemir u velikom prasku, pa prije toga nije ni bilo vrijeme. Ali ja vam moram reći da ja nisam zadovoljan s takvim odgovorom. Ja znam da je to takav odgovor, ali nisam ja baš sretan s njim. Zato što meni se čini da ima smisla pitati šta je bilo prije, ali ne znam.
Meni malo mi je sad neugodno, jer vi ste sve postavili pitanja na koje sam rekao da ne znam. Ali to su, zato mene oduševljavaju pitanja male djece, jer su to najjednostavnija, a najdublja pitanja našeg egzistencije i uopće onoga što se mi pitamo kao ljudi. To su najdublja pitanja i nije čudno da mi nemamo još odgovore na njih. Ali ono što ja uvijek govorim, ja uvijek kažem da ćete vi, djeco, ako budete znanstvenici sutra, možda zaista saznati odgovore na takva pitanja. Ok. Eto, hvala vam na pažnji. Meni je bilo jako zabavno. Ja se nadam da je isto vama bilo zabavno. I vidimo se za 7 dana kada ćemo imati epizodu kako su nastali ljudi. A onda ćemo dalje razvijati sve ovo zajedno i dalje ćemo imati predavanja. Djeco i roditelji, doviđenja.